si karbeng long la pen ki di mahasaurat inglong khai do anapan inglong rat do anapan ni le hin pen ang tuman kardom pajer lo pini la bangso live ni le banang ko the bangal hello ni le aprang si rar pan se kero ping tum bima tum thang taring ko ra si pen the report thare ki si march on February 21 pen March 1st an la ni sirkep EPHLC mass ready for autonomous state hemprek apan tum ka che song lo nang le tum nang karjap dun thip nang le tum nang ke dodon thip nang le tum ki sung ki tuk ki sung da me che chak thip apo nilihin panal tum hana keropi parpigla panal tum hana keropi vet nang ji itu me PHLC songja pompen stame apan itu me PHLC central committee hoi pen chenglo itu ma leader tum antam tum haning nang ching sam piglo ning nang che thip piglo pimala ni sirkep ang bong kitchengar ni pen taring ko rasi dwaram la pen pulis atum na khang ke dun pen ke theng ke chok di jail ke pon aria ke nga phalang no theng wak de hospitalized ta dolo la puson ana ki duk ki sung la ana ke chene ka mong same nang le tum rata tum ning kang nang le tum insam jin pen duk thip po ya pen che chok che theng de pin man duk thip po nang tum hana kero pi par piglo kitchengar de pen so le tum che chok dun duk poson de भाई ले तुम चेदान दुत पोसंते तमांग सोरेली तुम pas success unide je polo tanono bangke ni tum bangke la bang soreli bang pas success pame ing sam jin ban ditum pechunong pame penapo nang le tum rata tum hana kerupi parpiglo la pen pini nang le tum nang binang phik ki bunang hem kang sam ke dam nang la ke nang tum komane farman mani personal farman kali la ke dead khaya farman se nang le tum pini nang reng so nang lo nang tum nang binang phik bunang lo nang tum hem kang sam dam nang lo la posin le tum APHL se song hin ban tame nang le tum hanang teng ne lapen ke non pran ke bang jilangan setame itu insam jin man se tum che song nang ji itu mas leader bang proxy tum na jel si dolan bikroman se pen ke dhone sorong pharta janglo ta jogelo kursing timung dolan samson teron dolan lapen ke novokanto kathar dolan chesterfield kro baliram kro kadok obe bang proxy tum district jail long si hamren district jail long si non dolan asila tum phan ka pe jogi phan mane la tum phan ning pe theji phan rata tum stame district jelong dampen la tum phan chetong dam tame kan chiki dam tame ngasinon nyali la bangson life pen isi ka pachini ka tum ba halo west karbeng long SP pen kaning je hala jengkha harlong sara dung deraro ya dolong ka phalang noji pu APHL sun ka bori posi kinep nang pu setame lage ka pachu bayala apen kon nat pen se source ke long ma la bangso theng pia dolong mike kai juji pu tum APHL sin ma thathe itum peaceful rally se da peaceful rally ke dam pena jok si pini ke theng ke chok police atum dolong phalang noi government institution ke phalang noi phone tum ka kemang dam gali kante hemprek kon si tum kemang dam kante ako dera ro ya dolong mi kai dut pen kupilo lege long ji PHL se phan lagi ultarar phan si tum ka pasung cholo athe dera ro ya dolong si mi kai dut pote west karbing long ape east karbing long ambong relations la so communication ga gap ke dokok polo da chedam chewang uni dat pu tela hale duji pe PHL se phan la sila ke west karbing long SP pen ka pachu bayala la pen ke la bang so puthak investigation deng bek na ji ko nat na so source ke long ko mat se ke than ma la ke tum atumi deputy commissioner west karbing long tame tum thanam pa melo DC phan tame la ke tum claim ke la pen investigation claim na ipu la salang li than ji chak lo la ke la so puthak ritar lipo la pen ko nat pen se so lam ke klang ma po bang ke ritar lipo pusi DC ke hai pi pen tame ni tum phanang thanu no la pen ke ni tum la bang so a hemprek itung kupi posi ka che song nang ko kupia thesela nisir kep so se tung ka che song ba non prang ke bang jelas tame tum che song nang bom la kupia polo APHLC pen pini rat phaning thur ponang ko because we the APHLC leader want that our generation should be the last generation to fight for autonomous state lai tum ning ka hanke mo phio we tum non sonang sung nun den den ji sung se tame ivi phikle bu se tame hem kang sang dang se tame non ilitum ke do bom awe bang chi chak det matiglo kali pulo nong te mo phio we tum ke sung krung po non tani kan proxy ke se bang khaya tum ke state long at tame bang ka ching thur thulok lo se tame tum karbeng long ban di ma saw ke non teng lang non ta bang keng risi do lang non ta asila ka pe jog ye pha non tani kan proxy ke parelo se tame la chi pe jog ye pha mangele tum klem nang kok bo la pen ke insam jin pen democratically itu constitution atam ken se tum dam nang kok la pen ke article 244 la ke Indian constitution si tok dang lo la pen tum APHLC pen ning hang dal hello itu make mang itu make hang dal hello pen India president phantame itu memorandum pidame lo da deputy commissioner redeng tum hamren deputy commissioner redeng tum pialo
Ada ka tokondak lo je Article 244 should be created as per the Constitution of India. Apen 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 ateng pen Article 244 Islam back nanti tribal state Islam nanti. Article 244A pacun chot nai bufane tungkan nije chot kali. Article 244A kim kirang along paragraph 20 ateng masih kim rang nanti. 6 schedule paragraph 20 6 schedule the Constitution of India paragraph 20 kadak pisi tok lo. 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 kalake tribal area ko sada tok. Asila tribal area pu pacarop dun bansi autonomous state ke salam nai. Dang general state ke salam nai pu itu ke mangali. Lah lo. Asi none prang ke mang jelang stame radatum lapan karbing long radoan lapan di masa radoan stame nang tum nancerap nan cetudun pu besi proino. Lapan ke litum lapan so movement bang litum dojo nang nelo lapan ke insam jin kan litum ke cesong bang itum pon bong na. Lan inje masih pini mili rad. Atum han kardong pajero kardong.